Oh, ya. Anggosonai praktek konhita malobe, Rahman Asyam, ketua, wakil, sekretaris, wakil, pakon bendahara, hulobe. Kalau koordinator pelayanan distrik berdiri di tempat, biar diatur nanti posisi dan jaraknya. Oh, boleh. Ya, di tengah ya. Ketua, wakil, sekretaris, wakil, bendahara di belakang. John wakil ketua, sekretaris. Inang juga seperti itu ya. Ya, bendahara lah di belakang. Halani ia jangan di depan, nanti terus habis duitnya. Jadi di belakang lah dia. Oke. Belum belum lengkap ya? Bapak baru pengurus. Inang udah semua ya? Nama poso juga sudah. Koordinator wilayah Koli Sangga Jongjong Sidia Hulobe, nah sampai Jongjong di tempat ya. Koordinator wilayah. Doma bisa ya? Nanti seperti ini. Jadi songon disebut tanami, nanti simbolis kepada ketua kami serahkan SK-nya. Dapatan SK doha ganup. Iya, biar mulak mana siam bani hundulan. Ya, Salinari tolong ase Marsya Rizwa kita naik budi, tolong itu jangan ada yang tiga, cukup dua. Anggolang siat be, boy watas, nama poso boy watas. Ada pemeriksaan pihak kepolisian, ada pemeriksaan menjaga kita, dalam mereksa. Tolong, tolong Bapak Inang, agak sudah inang nama poso, pihak keamanan sudah di samping gereja kita. Ya, cukup dua satu bangku. Pihak kepolisian sudah di samping gereja. Nalang boy be muat itu ruh. Ase watas, watas deh, watas, watas. Ya, tolong hubani piket sektor sada. Ase rakun mah watas angkodong DPC mata masuk pas gereja. Dua sabangku dua halak. Nalang muat boy watas, watas. Tolong juga yang di atas ambil jarak. Ambil jarak, ambil jarak. Ya, semua pemuda yang baru masuk langsung ke atas, ke atas. Cek, cek, cek.
Tuhan. Martarima kasih dohita bani Tuhan, bani ganup dear layakni manramot kon hita das bani panorangon. Sadarion minggu pasapuluh pituon Trinitatis, tetap dohita markebaktian i gerejaon. Sonai homa i rumah ta masing-masing secara live streaming. Haganup hina holongan nami ijabe Marianan, ipar horjaan, na tibal i rumah sakit, na ipar dalanan, say Tuhan tama manramot kon hita haganupan. Harapan pakon tonggo nami, say podasma marpusa virus coronaon, ase boy hita marhasadaon ibagas malas niuhur, i rumah Tuhanon. Iyon takhanami ase jongjong ma kuria. Laho mangalo-alo prosesi, mandoding hita humbani haleluya, nomor 470 sada, ayat sada dasubani ayat tolu. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tunduy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Ay ipatalar do ijin hapitoron ninay bata, humbani hapor sayaon. Songon na dokter surat, na manggoluh do parpitorin halani hapor sayaon. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata paridop ni uhur na tarsulur. Tondui muna pasingin mambobay hanami, hubani anakmu, ase ia simada hanami. Dere hamma huban nami hapor sayaon na sitong. Janah ulang paturut ham hanami marpangarapan bani na iduniaon.
Pita hamdo hatengeran niuhur pakon hapurusan nami. Patuduhkon hamma tong huban nami dalan huhaluahon. Asedas hanami hubani panandayon, bani idop niuhurmu na bagal in. Halani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul makuria. Puji hita Tuhan ta, mandoding hita humbani haleluya nomor 450 tolu, ayat sada dasubani ayat tolu. Taham Tuhan, aku jalan aku, umbaikan baru tolong lagi kado, dari hadamu Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pargogoh na sotarimbang, sitopa langit pakon tanoon. Nasusido ham janah paridop ni urbagal. Lang namin talup ka nami roh hulobemu. Halani bueni dosa nami. Egatido ka nami lang martenger ni uhur hubamu. Agepe dommay hatahon ham ben nami. Asepita ham hasa naibata nami. Ulang marnaibata nalekan. Tapi gati tumangdo langi hapor sayai hanami ham. Marhite na martenger ni uhur hanami bani nalekan. Halani aido ase roh hanami hulobemu. Masopot kon dosa pakon palanggaron nami.
holong ma atemu, sai marpangulaki mahurmu mangidah nami, sasap hamma dosa nami, anjaha patotap hamma hapur sayaon apa tenger ni hurnami hubamu. Roh nami mangindo ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan jana si hopkop kanami. Amin. Tangar anjaha hapur sayai hitama, hata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ondo ibahen nebata, makop-kop hita, gabi dosa doya, nasomananda dosa. Ase gabi hapitoran ni nebata hita, ibagas iya. Ibagas holong ni nebata, doma sasap haganuk dosata. Alaniay, pataridah kong hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu, hasangapon ma bani na bata ibabaw. Amen. Pundul ma Kuria. Kuria hinaholongan ni Tuhan ta, puji ta use Tuhan ta na bata, mari te doding haleluya, nomor 440 ayat sada pakon ayat 2. Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganuk halak na porsaya bani sabta noon. Ang porsaya bani ne bata bapa, pargugoh na sotarimbang, nama no palangit pakon tanoon.
Au percaya bani Yesus Kristus, anak ni nebatana sasadain. Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sangga nape haliapan, marhite tondoy na pasing. Namanaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjay tanong, turun huli-huri, mulak manggolo humbani na mate, bani ari patulgon. Naik ku surga, hanja hundul siamun ni Bapa, pargogon na sarimbangkin, hunjay Maria mulak magira, laho manghumi halak na manggolo, papanonog mate. Au persaya bani tondoy na pasing, bani kuria parsadana na mapasingin, parsoran ni sagala na mapasingin, bani asasapan ni dosa, bani parponia kula, pakon bani aguluhan na sadokan ni dokahni. Amin. Hundul ma kuria. Kuria na hinarga ni Tuhanta, bani panorangon, siol adong konon ma pelantikan pengurus seksi GKPS tingkat sinode, nadop terpilih bani rapat pengurus lengkap seksi kategorial sinode. Alaniaing sanggah mandoding hita, doding ta nomor 375 ayat 1 pakon ayat 3, ase rohma hulobe ketua wakil sekretaris wakil pakon bendahara janah jongjong ma bani iyanan ni koordinator pelayanan distrik ase manduding mahita. Nasyam asoman sahapursayawan ni kuriaon, bani nalaho makorjahon pakon pamajuhon horja pandiloon pakon suruhan ni gereja, itetapkan do persekutuan kategorial na igoran seksi-seksi. Marhite seksi kategorial yarapkan do aselambin matoras kuriain ibagas goluh partunduyon, sunai age goluh siganupari romban hubani hata ni naibata. Asiboy lambin torsa pardalan ni horjain, itetapkan do nagabe pengurus, jana ia turhon do homa masa bakti ni pengurus kategorial I, do muhujai jongjong donuan, si dia nadop terpilih, gabe pengurus seksi GKPS, sinode, untuk masa bakti pelayanan na baru,
lau manjalo horja pakon tanggung jawab ni domu hubani ketentuan ni GKPS pasal ai. Nasiam naruk terpilih gabe pengurus seksi sekolah minggu, nama poso, inang, pakon bapa GKPS Sinode. Bani pelaksanani horja nasiam, hubani pimpinan Sinode GKPS do nasiam bertanggung jawab. Tiba rapat pengurus lengkap nibei, jana padaskon laporan hubani pimpinan Sinode GKPS. Gabe hasoman sahorja do nasiam rap pakon haganu parhorja ni kuria sab GKPS on. Asisa uhur jana sasora manasiam mandalankon horja nan yandoskon bani nasiam. Maningon itugu-tugu nasiam do kuryain asilam bin matoras ibaga saporsayaon pakon panandaion bani Tuhatta Yesus Kristus. Jana lambin taridah golu hakristenon bani parguluhon ni sidia siganupari. Gabe sitiruon manasiam bani pagori nan yondoskon hubani nasiam. Halani ai parlahohon nasiam natalup songon sadahalak si pambubai na tongtong marpangguruan hubani Tuhatta Yesus Kristus. Saya semani hidup nihur ni Tuhatta Yesus Kristus manasiam mandalankon haganup horja pakon tanggung jawab nasiam bei. Paima ilantik nasiam si holdo botohon ni kuryaon sonaha bulat nihur nasiam mandalankon horja nan yondoskon bani nasiam. Halanyai balosi nasiam ma nahusukun hanon ilobi ni bata pakon ilobi ni kuryaon sirsirdo nasiam ilantik gabe pengurus seksi sekolah minggu, seksi nama poso, seksi inang, seksi bapa GKPS Sinode. Jana kumbani bulat ni hurna syamdo manjalo apa mandalankon horjain. Anggo sonaido bulat ni hurna syam hatahon na syam mabalos na syam. Terima kasih ma hubani Tuhan na ibata halani hasir siron pakon bulat ni hurna syam mandalankon horja naniondoskon ni Tuhan hubani nasyam. Sonari ibasahon sekjen tama surat keputusan pasal kepengurusan on. Surat keputusan pimpinan pusat GKPS nomor 260 garis miring SK garis datar Sada garis dasar PP 2020 tentang pengurus Sinode Seksi Sekolah Minggu masa pelayanan 2020-2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat pengurus lengkap Seksi Sekolah Minggu GKPS pada tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Balai Bolon GKPS Pematang Siantar memutuskan menetapkan pertama, mengangkat pengurus Sinode Seksi Sekolah Minggu GKPS masa pelayanan 2020-2025 sebagai berikut. Ketua Edmond Novendri Purba SH.MH. Wakil Ketua Irna Prisdayani Damanik ST. Sekretaris Situa Agnes Kristina Lumbanturuan. Wakil Sekretaris Situa Jackson Purba ST. Bendahara Saida Tondang SPD. Koordinator Pelayanan Distrik 1 Mary Krishna Manik SPD. Distrik 2 Situa Edi Gibson Sumbayak. Distrik 3 Alan Raswita Purba. Distrik 4 Susanti Purba. Distrik 5 Samas Dasmawati Saragih STH. Distrik 6 Aldus C. Munde. Distrik 7 Lape Adong. Distrik 8
Roslaini Girsang, Distrik Sia Teti Evalina Sumbayak MPD, Distrik 10 Samas Risma Warna Sipayung AMKEP, Distrik 11 Betseba Tarigan SH. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 4 Oktober 2020. Pimpinan Pusat GKPS Pendeta M. Rumanja Purbaiporus, Pendeta Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Napa duahon, keputusan pimpinan Pusat GKPS nomor 257 SK 1 PP 2020 tentang pengurus Sinode Seksi Nama Poso GKPS masa pelayanan 2020-2023. Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Simalungun menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat pengurus lengkap Seksi Nama Poso GKPS pada tanggal 25-26 September 2020 bertempat di Batavia Hotel Pematang Siantar, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat pengurus Sinode Seksi Nama Poso GKPS masa pelayanan 2020-2023 sebagai berikut. Ketua Sarma Elvita Simaibang, Wakil Ketua Hari David Levi Lingga, Sekretaris Febri Ratnawati Jai, Wakil Sekretaris Elhen Sestri Purba SPD, Bendahara Rakarlop Simarmata, Koordinator Pelayanan Distrik 1 Frans David Sipayung, Distrik 2 Samas Monang Sinaga, Distrik 3 Jekri Okto Dianro Saragih SPD, Distrik 4 Nova Sepriyanti Girsang SE, Distrik 5 Rahel Embawati Purba SPD, Distrik 6 Friska Riani Damanik, Distrik 7 Roy Naldi Saragih, Distrik 8 Berhamdo Johantri Purba, Distrik 9 Marcelina Silalahi, Distrik 10 Rian Aryadi Sinaga, Distrik 11 Sadrah Jaya Tondang. Kedua, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 4 Oktober 2020. Pimpinan Pusat GKPS Pendeta M. Rumanja Purbaiporus, Pendeta Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Napa tuluhon, keputusan pimpinan Pusat GKPS nomor 261 SK 1 PP 2020 tentang pengurus Sinode Seksi Inang masa pelayanan 2020-2025. Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Simalungun menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat pengurus lengkap Seksi Inang GKPS pada tanggal 3 Oktober 2020 bertempat di Hotel Niagara Parapat, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat pengurus Sinode Seksi Inang GKPS masa pelayanan 2020-2025 sebagai berikut. Ketua Samas Novita Meti Purba, Wakil Ketua Situa Itawari Sinaga ST, Sekretaris Situa Dr. Anda Frida Sri Indotrinawati Purba, Wakil Sekretaris Samas Riama Pangaribuan SKM, Bendahara Situa Ivo Maria Saragih SE, Koordinator Pelayanan Distrik 1 Situa Rohni Bonaria Purba SPD, Distrik 2 Samas Serewati Purba SPD, Distrik 3 Situa Dr. Rotua Telaum Banua, Distrik 4 Situa Saur Meliana Sipayung SE MSI, Distrik 5 Rosita Herawati Sumbayak, Distrik 6 Situa Mary Saragih, Distrik 7 Situa Sordame Purba SH, Distrik 8 Situa Dr. Anda Nurnina Bukit BSC, Distrik 9 Situa Rediama Naibaho, Distrik 10 Samas Herlina Ernawati Damanik, Distrik 11 Lape Adong. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 4 Oktober 2020. Pimpinan Pusat GKPS, Pendeta M. Rumanja Purba Eforus, Pendeta Paul Urimunte, Sekretaris Jenderal. Napa Opatkon. Keputusan Pimpinan Pusat GKPS nomor 262 SK1 PP 2020 tentang pengurus Sinode Seksi Bapa GKPS masa pelayanan 2020-2025. Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Simalungun menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat pengurus lengkap Seksi Bapa GKPS pada tanggal 3 Oktober 2020 bertempat di Siantar Hotel Pematang Siantar, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat pengurus Sinode Seksi Bapa GKPS masa pelayanan 2020-2025 sebagai berikut. Ketua, Kolonel Infanteri Waston Purba SIP. Wakil Ketua, Bonar Saragih SH. Sekretaris, Situa Nedi Ivo Saragih ST. Wakil Sekretaris, Situa Darwinson Arianto Saragih SH. Bendahara, Kapten Infanteri Ependi Sipayung. Koordinator Pelayanan Distrik 1, Samas Bruri Anto Purba AMD. Distrik 2, Samas Sahala Lingga SPD. Distrik 3, Situa Sarman Purba. Distrik 4, Samas Johnhan Naibaho. Distrik 5, Situa Henry Betsinartan Lingga SS. Distrik 6, Situa Insinyur Leiden Elenbin Purba. Distrik 7, Samas Ridianton Damanik SHMH. Distrik 8, Agustiawan Saragih. Distrik 9, Samas Erik J. Damanik SPD MSI. Distrik 10, Julfikar Purba STH. Distrik 11, Situa Jasahat Saragih. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 4 Oktober 2020. Pimpinan Pusat GKPS, Pendeta M. Rumanja Purba Eforus, Pendeta Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Ibagas goran ni naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundu na pasing. Sadarion bani Minggu 17 Trinitatis tanggal 4 Oktober tahun 2020. Nalantik manasiam gabe pengurus seksi sekolah minggu GKPS Sinode periode 2020-2025. Pengurus seksi nama poso GKPS Sinode periode 2020-2020. Pengurus seksi inang GKPS Sinode periode 2020-2025. Pengurus seksi Bapa GKPS Sinode periode 2020-2025. Tuhan naibatama makasomani apa maperguguhin na siya makurjahon horjain bani bahen hasangapon ni goran itu hatta. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami bagas Jesus Kristus Raja ni Kuriain. Terima kasih may sumbah kon hanami hubamu. Halani hidup ni hurmuna tong marmudu-mudu kuriamu. Ididah kamdo sidiaon nadop ipabakit ham itong-atongan ni kuriamu. Gabe pengurus seksi GKPS tingkat sinode. Halaniay. Tambahi hamma bani sidia si bere-bere ni tondo na passing. Aselambin margogoh sidia mandalan kon horja nadop ondos bani sidia. Si holma marhite horja ni sidia. Boy lambin talar idop ni uhur. Holong pakon pasu-pasumu bani ganup kuriain. Urupi hamma sidia lau manugu-nugu paguri ni kuriamu GKPS. Jalo hamma tonggo namion. Ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Secara simbolis yondoskon Pak Epurusman SK Hubani Ketua Seksi Sinode.
Mandoding kita haleluya nomor 380 sadang ayat sada pakon ayat tolu. Jana sanggah mandudingon do pakona siam makuriata. Nasyam hasoman sapor sayon ikuriaon. Onma sidia haganup pengurus seksi GKP Sinode nadup ilantik bani panorang on. Urupi janah tonggon hitama sidia mandalan kon horja pangidangion ni sidia. Halani pita marhite idop ni urni Tuhan pakon dukungan ni kuria Indo sidia boy torsa mandalan kon horjain. Saya marsangap matuhan marhite horja pangidangyan ni sidea. Ase hubani nasyam nadup ilantik mulak mah nasyam bani yana nasyam jana nasyam pe korwil ase hundul mah bani yanan ni. Ting-ting atau penjelasan ting-ting sedarion Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Bataganupan Bapak Inang naman dihuti kebaktian Minggu live streaming. Sonai terlebih ubani Bapak Inang nama poso naman dihuti kebaktian Minggu live streaming sonari di rumah Nibe. Naparlobi Bani Ari Patar, Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020, Yadong Kondo Parpadanan, Aima Nyombah Nikuriaon, Nia Minarti Borusinaga, Nahun Sektor Opat, Pakon Bangun Ricardo Sitomorang, Aima Nahun Kuria HKBP, Malindo Aik Nabara, Yadongkon acara perpadanan jam 10 di Kuriaon. Domu hujai salinari ipatuga kanami hubani nasyam pengurus sektor opat Kuriaon ase pasingatkon hubani keluarga yang bersangkutan aima dalam rangka memenuhi aturan protokol kesehatan. Naparlobe Patar naboi dihut mandihuti acara perpadanan
antara kedua pihak keluarga bahatni 40 halak. Napaduahon haganupan naman dihuti perpadanan merajabuan Bani Ari Patar wajib memakai masker. Sonai humani diukur suhu tubuh, pakon cuci tangan nadop ipasirsir kuriaon ilubini gereja. Alanyai Ben Nasyam pengurus sektor opat ase yaturhun ma namar hadumungan ujai Bani Ari Patar. Napar pudi Bani Ari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2020. Ya dong kondo pandidion napasing hubai nomba ikuriaon. Dum hujai hubani Nasyam orang tua. Nasihol padidion nyombahni mulai sektor sada das kubani sektor siah ase Bani Ari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020 pukul 10 WIB. Ase Roma mandihuti perguruan jana mamboan pengantar umbani pengurus sektor nibe. Sunaima ting-ting atape penjelasan ting-ting bata terlebih hubai Nasyam Bapak Inang Sonari namban dihuti kebaktian naik rumah nibe lalu live streaming. Terima kasih Mak. Kuria hinalolongan ni Tuhan, paima itangar hita hatani nebata, ase mandoding hita humbani haleluya, nomor 446 ayat sada, pakon ayat 2. Tanda isi sada aku ngaruhita dapat pagarapan Inma manramotkan uhur apa pikiran Nasyam ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Ambilan malas ni hurbatta sedarion ibuat kumbani Sada Musa 2 ayat 10 das kubani 25. Sononi hatahoni jai.
Dopai nini ne bata Jahoba ma, seng dear jolmain punjung, hubahen ma bani sada pangurupi, gabe parangguan ni. Dopai jadi honai bata ma humbani tanohin, segala binatang na idarat, pakon segala manuk-manuk na iawang-awang, ibuan ma ganupan ay hubani si Adam, lau mangidah, atap sonaha bahenon ni goran ni ay, anjaha ia ini bahen si Adam goran ni, haganub na marhosahai, lanjar ay do goran ni. Jadi bahen si Adam ma goran ni segala pinahan-pinahan ay, pakon segala manuk-manuk na iawang-awang ay, apa segala binatang na idarat, tapi bani jolma ay seng dong jupah si pangurupi, gabe parangguan bani. Dopai renges ma modom si Adam, ibahen na ibata Jahoba. Jadi ibuat na ibata ma rusuk ni sada, dopai itutupkon ma daging hubani iyanan ay. Ijadi hon na ibata Jahoba ma sada naboru humbani rusuk na humbani si Adam, dopai itogu ma iya hubani si Adam, jadi nini si Adam ma on mada holi-holi humbani holi-holikku, anjaha daging humbani dagingku, naboru ma iya goranon halani humbani dalahi do iya ibuat, halani ay tadi konon di dalahi do bapa pakon inang ni, lau makasomani parinangon ni, gabe sada daging masideya, ia sidia na dua ay si Adam pakon parinangon ni ay talanjang do, tapi seng marsi hailaan. Horas mahubat taganupan. Kita ganup na hinargani Tuhatta Yesus Kristus, malah suhurta sadarion itong-atong ni kuria GKPS, ipamasahita, rencana ni naibata ay manopa jolma secara sempurna. Aido rencana ni Tuhan. Aido si baniat 10 waluhai ia tahun seng dear jolmain punjung hubahen mabani sada pangurupi gabe parangguan ni. Ayat on sangat relevan hubat tasunarion. Masih tahun relevan. Halani zaman sondahanon aima zaman na membere ruang hubani budaya individualisme. Hita jolma ombason anggo au makatahon cenderung dosa sitong ni antisosial. Ahado maksud ni antisosial halani lebih asik do pangahapta menggunahon media sosial na dong itangata. Jadi anggo itong korhita contoh hisyat taron martupu-tupu do jolma i kafe. Tapi perdiate use secara lebih rinci. Masing-masing do dia menjolom HP ini dah. Lang marsahapi soal komunitas. Ulang-ulang sunai do humahita kan ku gereja. Tapi individu mudo na menonjol. Ai HP mudo jolom-jolom ham. Dopai mengirim-ngirim status. Adong ma nama katahon marujung golus yanu ibayan jempol ni huma. Ai ma medsos sunarion. Halani membayan jempol nasional kan urah tumang. Ambilan on siol paingatkon kita bahwa budaya individualisme ai
doma semakin kuat sunarion. I meja makan i rumah tape, ni ombah rosi si pangurupi na rumah taipe, doma Android ni jolom. Jadi martupui perpestaan, nabusukan uhur atau malas dihur, age perdi tenesiam, seng bani komunitas saya, seng bani tupunai hurni, tapi bani Androidnya itu. Salinari tanpa sadar budaya individualisme ai do malambin rarat nuanon. Suku-sukun adong do nasalah nani bani teknologi. Anggo makataon lang adong nasalah, kita do nasalah. Jana ay dapat kita bani ambilan sadarion. Ya tahun tuhate John hubahen ma bani sada pangurupi gabe parangguan ni. Anggoy batahon gabe si pangarupi gabe hasoman sa parangguan ay mabukti bahwa isarihon na batado si Adam ijia lang punjung iya manion adong si pangurupi hasoman ni marsahapi hasoman ni mambain perencanaan-perencanaan hasoman ni berdialog. Nah siapa soman ase adong hasoman ni si Adam marbuali manriyah ijadihon na ibatama sada si pangarupi. Janah satorap modom ma si Adam ibain Tuhan ibuat ma kumbani tulang rusuk ni si Adam. Janah itutup maay marhite daging, janah ijadihom madaboru. On perlu tong ipasingat ku bata. Bibel ta makatahon daburuai ijadihon na batahum bani tulang rusuk ni dalahi. Sederhana au makatahon on mabukti ni na dos do hape jolmain ilobi-lobi ni Tuhan. Setara do dalahi pakondaburu ilobi-lobi ni Tuhan. Jadi tulang rusuk ai mas simbol kesejajaran. Sengadong sigijangan, sengadong situruhan, maningon sejajar. Nah siya masoman, bani perdalanan ni guluh ni jolma, bani sejarah kehidupan itanohon memang terjadi do perjuangan untuk mencapai kesetaraan on. Terjadi do ribuan tahun ipudita perjuangan-perjuangan untuk membahen ase setara dalahi pakondaboru. Masih adong perjuangan nasionayai halani memang bani budayata adong ope pemahaman hebatan do dalahi ase daboru. Ase onggado age hitabat si malungun tene anggo tubuh ni ombah ni naparlobi daboru lang pitah bapa ay pakon inang rosigonub sahuta so nalungun panghap ni si dia tapi sabarido ay gosonari lang sunay kan amen do ay tubuh mapahopuni pangguaran manamin hape roh daboru mitor do
seng so nang uhur ni mambayan malas ni uhur. Pakon bagal ni uhur hukuria bilang adong be. Halan hida boru na roh. Tapi sa parido ay na siyam inang masyam bapa. Sonari ando harmalang adong be na sonaya ay halak si malungon. Memang secara budaya sapari hasomalan ni opung da ijia ay marburu hu harangan. Anggoy harangan kan marbahaya tu mang duay. Halanyay inang sengboy dihut hu harangan. Inang soh magelah bani iyanan na aman. Jadi dalam rangka ay do budaya ay. Lang boy terus ko kita das ko bani sonari budaya na sonayay. Sapari sanggah fikar opiau adong do pembahasan i distrik 2 sanggahon di distrik 2 do piai Kabanjahe. Nah, masahap konsual budaya istilah pargotong pakon parsonduk. Bani sebagian halak makatahon pargotong berarti ya ay mengembarkan status ni bapa si bagalan. Angko parsonduk ya pitah manonduk-nonduk indahan ni bapa do hasa horjane inang. Jana hudingat do persahaban sangga hondi. Sestong ni salah do hita memaknai budaya nasional. Ayang go isobut pargotong, anggo isobut parsonduk. Pengertian na positif ay dalam rangka membahen goran hubani suami atau istri. Halani tarbarita do halak si malungun na sopan santun lang mungkin adong halak nam katahon piga aha margani amang-amangmu. Jadi maningon adong sebutan na hormat. Ahado margani pargotongmu nini hasoman hubani inang pesunai kan lang mungkin halani budaya sopan santun adong bata beruahado gendo inang-inangmu langsung ay halak si malungun ay do sa ibain upong taizia istilah parsonduk tapi lang dalam arti rendah pakon adong nagijang. Haganupan ay na siya masoman husobut sonay-sonay konsep budaya na masa itong-atongan ni masyarakat kunjianari. Jana sugusukun apakah manggolo opi ay das kubani sonari. Marbeda konsep budaya ni jolma, marbeda pakon konsep ni naibata. Anggo bani Tuhan do mahwatahonokan do muhbani ambilat taon dos do dalahi pakon daboru jana hasoman saparangguan hasoman na sepadan doai ito panaibata ase lambin sempurna kehidupan ta. Jana on terbukti na siya masoman hata ni si Adam ni John bani ayat 20 on mada holi-holi humbani holi-holiku anjah daging humbani dagingku ahado martin yon on mapangakuan ni si Adam bahasa daboruai diriku duai. Sarinari bahasa daboruai diriku duai. Jadi tekas inang bapa langadong sigi jangan
janah langa dong si durunan itongah-tongah ni goluhta anggo bani pangidah ni Tuhan. Bani pangidah tadogati kita mampain persoalan bani asoman. Janah pengakuan ni si Adamon on mada holi-holi bani holi-holiku. Maningon berkembang doai terus baik kita apalagi sebagai gereja. Au dingat do sanggah itu tapkon tata gereja ta na lama malu ikutane. Adong do tuntutan humbani inang. On mumpung ijon pengurus seksi inang tingkat sinode. Tuntutan ase ibabahat ma porsi ni inang bani struktur fungsi ni GKP-son. Pemuda pesunai nama boso. Ibabahat ma. Memang bahat do na keberatan, apalagi seksi babon. Hanami pesunai ma. Nini situ di Harlem na paling ribut tika yung. Masih bitah inang tumang, masih bitah nama boso tumang. Ipadihut gabi yang mangahapkon dalahi masih hebatan ang kudaboru urusan ribut tika yung masih bitah inang tumang masih bitah nama boso tumang ipadihut gabi ang kuda sino di bolon asya masoman sa stong ni ang kuhudingat parbualan pasalay on ma carat tagi KPS lahu membalosi ambilat tasadarion. Maningon jujur do hita bahwa paimaon songon pikiran ni Jol Masapari do hiton. Mangahapkon dalahi masih hebatan. Ang kudaboru urusan-urusan domestik. Apalagi nama poso urusan cuci piring i gereja. Nah do pikiran ni ibu hita. Itong atongan ni hasadaw tagi kapeson. Ambilat ta sadarion jana doma ibalaw sihita ay marhiteo ni tata gereja na salpuay. Dos do hitaon haganupan. Halani sunay do planning na bagal. Nahumban itu hatta ase dos hitaon haganupan. Ase ya ataki si peholi pimpinan GKP-son mungkin 10 tahun nari pasal mengenai posisi ni inang pakon nama poso doma boi hapus ay doma dos sita kanupan halani sebalik ni anggo hita mangidahun sudut pandang nalegan memberi porsi yang banyak kepada perempuan atau wanita sekolah pemuda nama poso mungkin sada sisi malah justru merendahkan nasi inang pakon nama poso. Ase berat ope perjuangan ta, langku botoh. Apakah 10 tahun lagi kita sudah bisa berubah atau harus menunggu 20 tahun lagi? Tapi ambilan on do matakas makatahon budayata tongon boy makarui pikiran-pikiran tapi anggo nai batasa stong ni seng ongga membedaho kita sadokah ikuasai ope pikirata bani hal-hal na sihol manrajai anggo ambilanon makatahon dos pakon penindas dohita ijai. Jadi lang pitah masalah gender tene segala hasrat ingin menguasai dan menghasilkan bias-bias dalam kehidupan kita itu adalah sebuah bentuk ketidakadilan dan penindasan.
Halani persoalan tanah begal sa stong ni Aima, sonaha do hita boy riap manggoluh. Songon hata ni si Adam no kanay, on mada, holi-holi humbani, holi-holiku. On mada, daging humbani dagingku. Haminang audo ham ay, ham na maposo, sadado hita. Makaguluhkon hal na sunayay ma, nagabi perjuang ata inang bapa sebagai gereja. Jana au yakin seksi iki kapeson mampu sebagai motor penggerak ni gereja. Laho patorsahon pikiran-pikiran na bersifat diskriminatif. Pikiran-pikiran na stigma na sunayay lang masabi bata halanyay ay dosi kusubo no kanay seksi GKPS pasti mampu untuk ay halanin na siyam ay man non pendeta sero na pwede kon pandita o John kawan-kawan pendeta hanami paditon gati tumang terbentur bani dogma pakon simbol-simbol na memang tugas nami do menjaga ay. Tapi jemaat harus mampu mendobrak semuanya. Halani zaman do berubah. Zaman menuntut sebuah aksi melawan diskriminasi pakon perbedaan-perbedaan rosi kemauan banyak orang untuk melanggar hak asasi manusia, untuk melawan keadilan dan kebenaran. Halanyai bani ujung niang bilanon siur hatangonokku, pukah kita mai humbani keluarga tabe. Maharga ma pahopumu age sida boru inang. Maharga ma anakmu, bapa age be sida boru iya. Berehita ianan pakon panorang ase bertumbuh bersama haganupan. Ase marbagal haganup na hinaholongan ni uhurta gabe jolma na pataridah kon buay malas ni uhur kumbani talenta na dob ibere Tuhan hubata haganup jolma isi pelang mubah. Na parbudi sahali nini bani ay 25 ay ia sideya na dua ay si Adam pakon parinangon ni ay talanjang do tapi seng marsi hailaan siya masoman dop ko si sada pangidahta songon rencana ni Tuhan pasal jol main na dos do hapehita inikmati si Adam pakonda buru aido hubungan na sempurna jana hubungan na sempurna ay mas secara roh secara jiwa dan secara fisik hatalanjangon ni si dia lang membahen gabe merasa guilty feeling atau rasa bersalah halani Bibel ta makatahon si Adam pakonda buruay on mapuncak ni panopaw ni Tuhan on mapuncak na ihorjahon ni Tuhan halanyay maharga do hapehita inang maharga do hapehita marsada ni uhur mahita lau pasaut kon namadear do muhubani rencana ni Tuhan. Amen. Martong kumahita. Naibata Bapa ibagas Jesus Kristus bahen ham mahanami terlebih pengurus kategorial seksi GKPS tingkat sinode sebagai pelaku sejarah nadihut mengkikis pikiran-pikiran naduk madokah
nagati ope taridah bani panggulmito ni guluh nami sikano paari das nuanon. Bain hamma hinaholongan namion gabi pelaku sejarah ase dihut ma hasadaon nami tonga-tonga ni kuriamu GKPS mangidah pambahenanmu nalambin bertumbuh sadalan hubani harosun ihurmu. Torangiham budaya pakon hasomalan nami ase boy hanay mangidah marhitehon ni sudut pandang na baru ayma sudut pandang harosun ihurmu. Holong maham Tuhan bani ombason ni tonggok kanami do haganupan kuryamuin terlebih bani naman do pakon pandemi COVID-19. Tuhan do malubih 8 bulan hanami borat tumang pangahap nami mandopakon pandemi on, bahkan hasoman nami pedihut menderita sakit penyakit halani pandemi COVID-19 on. Elek-elek nami hubamu Tuhan pasabo hamma haganupanin bere hamma dunia on lambin torang lambin borsih humbani haganup na borit bani hasoman nami na buritan ielekon hanami holong matimu hamdo si panambari na gogoh yana sirsir doham pataridakon holong muin kubani haganup hasoman namion atap ijape si dia ombason ondos kubamu Tuhan hamma si panambari na gogoh bani hasoman nami haganup itanohon. Olong maham Tuhan bani haganupan horjani kuryamu GKPS mala suhur nami domma saut mardalan rapat pengurus lengkap ni 4 kategorion jana sihol pamasaon ope sinu dibolon GKPS. Tuhan ajari ham kuryamuin ase pikiran na humbamu manorangi uhur rosi pikiran nami lopasaut kon haganupan agenda pakon horja itong-atonga ni kuryamu GKPS. Pasadahamu hur nami ase lambin buhay hanami manangihon na madear ase lambin talar holong muin naman rahut kanami lo meneruskon horja na sagang ope itong-atonga ni kuryamu. Idok mahamba pa balusiham tongo nami ibagas Yesus Kristus. Amin. Nasya masoman paima yondoskon hita galangata tangar hita malubi hata ni nebata nagabi onjolan kubat talaho manggalang ay manatar surat bani 2 Korintus ayat 7 ganup ma jinuljul ni uhur ni ulang mahumba ni borat ni uhur atap halani paksa ay halongin ay batado halak na malas uhur mambere. Sonari onusko kita magalangata. Ulang
kasih sai si tong do badan di Tuhani do panaron dosa dunia sai babulus maur mudaina sai babulus maur muhamba sai kawan Tuhan Yesus ulang dan yang menaruh di kami. Ulang bahagia ke ulang angkodi lau matu pakon kolu dunia Tuhan Yesus main bata-bata tarudo kuasa di dunia Sona Ibai ham namasi Ulang ham lupa menari makasih Sai si tongdo padani Tuhani Do manaron dosa dunia Sai babulus maur mudaina Sai babulus maur muhamba Sai kawan Tuhan Yesus ulang kampanya menaruh tinggal Sai babulus maur mudaina sai babulus maur muhamba sai kawan Tuhan Yesus ulang kampanya menaruh tinggal sai kawan Tuhan Yesus ulang kampanya menaruh tinggal ulang bahagia ke ulang angkodi lau mado pakon kolu dunia Tuhan Yesus menambah terbata taludo kuasa di dunia Hai nasona Ibai ham nafas Ulang ham lupa lomar terima kasih Sai si tongdo padan di Tuhani Do manaron
Siap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskon galangat tahubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, harohan ni segala haganup. Humbamudo harohan ni pasu-pasu ben nami. Iberi hamdo ben nami golu apa haguluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondosko kenami do hubamu golu pakon pasu-pasu inadop bineremuin ben nami. Sailam bin margogoh matongon hanami, yahsumani idop ni hurmu, apa pasu-pasumu bani na mandalankon horja nami. Papasing hama galangan na ginalangkon namion, gabe galangan na misbo ilobi-lobimu. Asilam bini hargaw kanami tongon der layak pakon pasu-pasumuin, marhite na pasaut kon harusumu, kumbani gogoh pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan, marhite Yesus Kristus, jaloham magalangan, pakon tonggo namion. Bamu sadokah ni awono Yesus Tuhan ki. Hamba panami na naguriatas sa napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut mahroso ni hurmui naguritong ahon, songon na naguriatas. Bereham mahuben nami sedarion haguluhan ari-ari, sasap kama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa dupak kanami. Ulang hanami bubayham parlajuan, paluaham mahanami humbani pangago. Mana siam jana hagigihon na siam mana jahat, aholongin na siam mana madear, anja pajongjong na siam ma uhur ni horbangan, jalo na siam ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anja iparorot Tuhan na ibatamaham, isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubamu, jana maidop mauhur ni mangidaham. Idop pakon Tuhan na ibatama buhini hubamu, janay pasorap madameni bani tonduymu. Amen.